Učimo se norveščina. Tema lekcije: kuhinjski pribor. En tallerken. Krožnik. En bolle. Skleda. En kopp. Skodelica. Et krus. Lonček. Et glass. Kozarec. En underskål. Krožniček. En gaffel. Vilice. En skje. Žlica. En teskje. Čajna žlička. En spiseskje. Jedilna žlica. En kniv. Nož. En smørkniv. Nož za maslo. Spisepinner. Jedilne palčke. En serviett. Prtiček. En dekkebrikke. Podstavek za krožnik. En duk. Prt. En kjele. Lonec. En panne. Ponev. En stekepanne. Ponev za cvrtje. En liten kjele. Kozica. Et lokk. Pokrovka. En vannkoker. Kotliček. En tekanne. Čajnik. En mugge. Vrč. Et brett. Pladenj. En serveringsbolle. Servirna skleda. En serveringsskje. Servirna žlica. Et skjærebrett. Deska za rezanje. En skreller. Lupilec. Et rivjern. Strgalnik. En visp. Metlica. En stekespade. Lopatika. En øse. Zajemalka. En tang.
Klešče. Et målebeger. Merilna skodelica. En måleskje. Merilna žlica. Et dørslag. Cedilo. En sil. Sito. Et stekebrett. Pekač. En ildfast form. Posoda za peko. En røreskål. Skleda za mešanje. Et kjevle. Valjar. En grytevott. Kuhinjska rokavica. Et forkle. Predpasnik. Et kjøkkenhåndkle. Kuhinjska krpa. En saltbøsse. Solnica. En pepperbøsse. Popravnik. En krukke. Kozarec za vlaganje. En boksåpner. Odpirač za konzerve. En flaskeåpner. Odpirač za steklenice. Et glass. En tang. En vannkoker. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.